So Joseph Lot, for those unfamiliar with him, was born in 1847, and this is in 1934. He has fallen quite out of the spotlight today, but is the French first Celtic scholar. Unlike his predecessor, Henri Guédos, he made a career out of research within the university. He created the first department of Breton and Celtic studies in France at the Faculty of Letters in Rennes in 1884, as well as the first university-supported journal dedicated to Breton studies only, the Annales de Bretagne, and he later became a most appreciated dean there. After the passing of Henri Darbois de Jubainville in 1910, Lot took his place in almost every institution, from the Celtic Studies chair at the Collège de France to the direction of the Revue Celtique, the international Celtic Studies journal, founded by Henri Guédos in 1870. At the very beginning of his career, Lot was mandated by the French government to go to Wales for a few months in order to learn the language and study the manuscripts there. In 1884, he thus came to Caernarvon and met with various intellectuals with whom he had a pre-existing correspondence, notably John Rhys, but most importantly Egerton Phillimore, whose archives here at the National Library had quite a lot of letters in its fronts. Egerton Phillimore, while a bit obscure nowadays, still has a page on the online Welsh bibliography, which complains in the end that his career was too short, but seemed very promising at the time. In the letters to Phillimore, which are written in French, Welsh appears here and there, a testimony of Lot's learning, and thanks to Heather, we were able to understand what he said there. We read them, and they offer an interesting point of view, particularly on the church life and the estate vote and the Celtic revival of the time, of which he was very skeptical. For instance, when he came on his decision to set in Caernarvon, he said that, well, importantly, it was not expensive living there, but that there were also many churches where he could preach and sing, which, unlike other Britons visited to Wales of his time, proves that even though a Catholic, he was not afraid of going to Protestant services. During this trip, he also met Annie Roberts, who would later become his wife, whom he married in the same year, in the autumn of the same year, in 1884, at a church in Manchester. It is established by him to Egerton Phillimore that she spoke Welsh, as she was from the county of Gwynedd. And, well, so far this is the only information I have on her, since I have not found where she would be buried or even the date of her passing. But it is known that they had 2 children together and that the Welsh heritage kept going into their family, as their grandchildren were named Anwen, Olwen, and Tristan with a D and Y. So at least in the names, her origins influence remained. In order to become a doctor, Lot had to write 2 theses, one in Latin, about which I can say nothing at the present time because I don't read it, and another one whose ideological longevity among the Breton regionalist or nationalist movements can still be read today, titled The Origin of Breton Language, the Breton Immigration from the 5th to the 7th century. It deduced that the Breton language was completely imported from Wales. From this moment until the end of his career, throughout half a century of scientific publication, Wales will remain a central aspect of Lot's intellectual production. Interested in all things Welsh, literature, both medieval and modern, the language in both its contemporary form as well as Middle Welsh, and the history of the country. This specific interest made him even more unique in French academia, a native speaker of Breton being the authority on both Breton and Welsh matters, as written in his eulogy from the Académie des Belles Lettres,
which recognizes him as a well-rounded specialist. So he set himself the goal of shedding light on the origins of his race, and to achieve this, Brittany being only a province of the Celtic domain, he devoted his long and laborious existence to the general study of Celtic people, and more particularly of the Brittonic, Welsh and Cornish people with whom Breton has close affinities. So this is the trace that he left in, well, one, if not the most prestigious institution regarding academy in France at his time. Earning prizes for his work, particularly his translation of the Mabinogi into French, he was also very curious of the Round Table stories, and many of his articles discussed Tristan and Iseult's origins in an early pluridisciplinary approach. It is to be noted, for instance, that his translation of the Historia Tristan, while flawed, remains the latest version available in French. While he also commented Welsh scientific production in article reviews for either the Revue Celtique or the Annales de Bretagne, it quickly became apparent to me that Lot was often quick to denigrate either his Welsh counterparts or their work. When used to his biting style, one may think it is nothing out of the ordinary. However, some specific critics kept coming over the years and covering almost every Welsh scholar he would name, as if they were almost interchangeable. So what then was Lot talking about when he talked about those Welsh scholars? As per my stay in Aberystwyth last year, I was unable to find articles written by Lot in either Archaeologia Cambrensis, the bulletin of the Board of Celtic Studies, nor in the transaction of the Kymrodion Society, which is quite surprising to me considering that he wrote hundreds of articles throughout his career. But in the Revue Celtique, he outnumbered by far the production of Welsh specialists. Curiously enough, consider that the journal published articles in various languages to prevent any linguistic limitation. So as you can see, this is all the authors who wrote either, well, who wrote anything about Wales, so either literature concerned or linguistic things, or even recensions of other author. And you can see that Lot himself completely outnumbers everyone else, and that the Welsh writers going from what it is here to Thomas Quinn Jones only appears for an article or two at most, except for Johan Pedra, I think has 3. No, he has 1 as well. So 2 is the most that any Welsh writer has written in the Revue Celtique, which was also surprising considering that even John Rhys was there from the very first issue in 1870. So he had strong links with Henri Guedos, who also had links with John Rhys' wife, and yet they still wouldn't participate that much into the journal. And for those wondering, I didn't put here the number of the Annales de Bretagne because it is a journal dedicated to Breton studies, and well, they would not appear. And the only one mentioning Wales is also Joseph Lot, so it was not as interesting as those numbers. But here lies the first source of frustration of Lot with his Welsh fellows. As the director of the journal since 1910, taking over Darbois Jubainville's role, he regularly offered to publish them and complained even more often that they would not read the journal. In his letter to Paul Diveres, which I read there, we can see in the context of their friendly relationship based on trust that, well, allows Lot to express his frustration in the most heartfelt way. So we go from, in 1910, a letter to John Rhys, don't forget that the columns of the Revue Celtique are wide open to you. From 3 years later, the saddened constatation
that Edward Hanwell has not read him. During the war, we see that, according to Lott, the watchword in Wales is to ignore the Revue Celtique. And even more in 1929, like most Welsh people, Griffiths has hardly read any French work, particularly those of yours truly. So this is a constant complaint that we see and which touches almost everyone. And here is the So we see the frustration with the famous John Morris Jones. Here is a Celticist who ignores the Revue Celtique. Edward Hanwell's notes are either useless, superficial, or erroneous. John Gnogorin Evans. Here is a man who spent his life transcribing Welsh texts and who shows in many places a disconcerting ignorance of Welsh lexicography. And Paul William Griffiths again, very intelligent but pretentious. However, there is a deeper layer to the conflict, a methodological one. Lott stands against John Rhys methods, while John Morris Jones, the heir of said method, is also targeted more often than not. For instance, about John Rhys, I only wish good for Griffiths, but he has undertaken an impossible work with a dangerous method, that of John Rhys. Now, I would say that my analysis, the analysis that would follow, is based mostly, if not only, on Lott's perception of what's going on in Wales. For me, as I am not a linguist, it was hard to understand, and it is still hard to understand, what is the difference between John Rhys' method purely compared to Lott's one, because for me, they're both comparative approaches, and I don't see the nuance there. But you will see that I don't think that that's the most important difference between them. This said, I would like just to nuance a bit this, that some Welsh scholars find grace in the idea of Joseph Lott. For instance, Timothy Lewis has been compared, put in comparison to John Morris Jones, and has been encouraged many times by Joseph Lott. But if we dig deeper, it is likely that the conflict lies in the relationships between France and Prussia and their influence on the Britain science. Because, this is also a question of competition between two schools of thoughts, which were, fighting for the dominance in the field in the second half of the 19th century, when the discipline was going through the process of institutionalization. Under the pettiness lies the truth of the gap between the British and the French, the German influence. According to Lott, Rhys was heavily influenced by Windisch and even more by Kuno Meyer's work, especially since, at least the latter was in Britain for a good part of his career. A method Lott qualifies of dangerous and leaning more toward ideology than science. A lot of his ire toward Rhys and his successor Morris Jones come from this divergence of methodology, which takes various aspects and worsened during the First World War, where German scientists disappear from the French Revue Celtique to reappear almost a decade after. However, this is one of the most prominent reproach that Lott does, that the Welsh ignore French and use German, which they do not understand, apparently. However, one should not be too quick to dismiss Lott, as he's as dry with the Welsh as he is with everyone else, which, in my idea, is a testimony of his high standards. For instance, when he talked about Heinrich Steimer, who is one of the most important Celtic pre-scholar person of
of the time of his predecessor, he describes him as a colossus with feet of clay, of which only a few linguistic discoveries, sometimes brilliant, will remain. When he talked about his, fellow historian Edmond Farral, he said, Farral, bad in every aspect. My report is very thorough. And when he talks about François Jaffrenoux, his former student at the Faculty of Letters and his former doctorate student, when learning that François Jaffrenoux got his PhD approved, he wrote to Diveres, "Had I been the dean of Rennes Faculty of Letters, it is not a doctor's hat I would have had him wear." He also, in another place, he said, Jaffrenoux has committed a terrible poetry gathering. So this is the hardship that goes with, working with Lot, I suppose. So Jaffrenoux was once Lot's student. Another one, and more important in this paper, was Paul Diveres, who was not only Lot's student at the Faculty of Letters, but also the first student to achieve a doctorate in the Breton discipline. And it is telling that his subject of thesis was the translation and analysis of a Welsh manuscript regarding medicine plants, and the translation both to French and Breton in a comparative approach. He later spent the rest of his life in Wales, more precisely in Aberystwyth, where he worked as an archivist at the National Library. What's more, I thought at first that maybe Lot was so critical of Welsh scholars because, he may have been at the top of his career and doing it from an all-knowing posture. But the dates of the criticism range from so far, has such a large range that I believe it's just his, work ethic speaking for him. A perfect illustration of said hardships between Lot and the Welsh can be found in the manuscript of the National Library of Wales under the shape of a joint birthday card, signed by Gwyn Jones, Parry Williams, Maurice Jones, Efo Williams, and Griffiths, and Henry Lewis. It is addressed to Lot on the occasion of his 80th birthday. Such an attention proves the importance of the Breton scholar all the way to Aberystwyth. But it's present here in the E.T. John papers and not in Rennes archives where Lot's papers are, indicates that it was never sent. For Lot, a man most skeptical of Celtic revivals of all kind, uninterested and rather mocking of the Eisteddfod and other gooses, Welsh culture had great interest, as a scientific object, of course, but he also tried throughout his career to better and extend the links between Celtic scholars across the Channel by making personal contact, as well as training the next generation to look toward Wales. Even since he was a young doctor, he admired the work done by Henri Guédos through the Revue Celtique and feared, as Guédos stepped down from the direction, that such a link would fade. Was he then doomed to address only Breton matter to the handful of Breton scholars and militants who would read him? Quite the opposite. As the Dean of the Faculty of Letters, he taught Welsh literature and language, both past and present, as I've said. He supervised the first PhD thesis of the department. It is worth... Most of the quotes of this presentation come from the letters that I find here, which, come from the Paul Diveres found, from the Egerton Phillimore, and are also scattered throughout many Welsh scholars' found, which is to say that he was in connection, in discussion with many people here, despite his reserve on their work. He was also, in the Breton movements, a most important figure to justify
the Celtic aspect of Brittany. That is to say, he was quoted a lot, mostly by his other former student, Yves Le Diberter, a Breton activist who followed his class for at least 3 years and would later write for, well, independent-leaning Brizatau and Britia, to say the least. And he would constantly refer to Lot in, well, all things regarding history of Brittany and mostly link him with Wales. Another one of his students, François Geoffrenou, kept looking for Wales for the rest of his life, much to the deception of Lot. Other PhD students include the Welsh Morgan Watkin and Mary Williams, who also worked for the Revue Celtique and became a specialist of, well, the tales of the Round Table. What happens in parliaments often resurfaces in academia, and Celtic studies are no exception. Lot's bumpy relationship with Welsh scholars are a testimony to the political troubles of his time, as per an ever-present game of influence between the scientists of the 3 most important countries, going as far as publishing a fake eulogy of Kuno Meyer in 1914, when he decidedly supported the German invasion. However, it seems Lot kept at heart the 1870 call of Henri Guédos to all Celticists, and he still dedicated a lot of his time and energy as a scholar to bridging the gap between Brittany and Wales. Diolch yn fawr iawn I Elisabeth am ei phapur. Ni'n troi sôn am benblwyddi, wrth I fi ddod mewn i'r adeilad bore yma, nath rhywun dweutho fi, mae'n benblwydd ar Sir John Rhys heddiw. So'n siŵr os ydy hynny'n gywir, ond os ydy hynny'n gywir, mae'n creu cysylltiad hyfryd rhwng papur Elisabeth ar un nesaf, oherwydd wrth gwrs mae David Willis o Brifysgol Rhydychen yn olynydd I Sir John Rhys yng Ngholeg Iesu. Mae David yn barod, dwi'n meddwl, ac mae'n mynd I fynd â ni I fyd ieithyddiaeth yn awr ac I sôn am y llawysgrifau Llydaweg sydd yma yn y Llyfrgell Genedlaethol. Diolch fawr iawn, Heather. Mi na I siarad heddi am rai o'r llawysgrifau sydd yng nghasgliad y Llyfrgell mewn casgliad Ropazemo. Mae casgliad sylweddol o dramau gwerinol o Lydaw ymysg casgliad hwnnw. Rhan fwyaf ohonyn nhw o'r 19fed ganrif. Dwi'n mynd I edrych ar y posibiliadau o astudio'r llawysgrifau hynny at bwrpasau olrhain hanes datblygiad yr iaith Llydaweg yn y cyfnod modern. Fel yng Nghymru, mae drama gwerinol yn Llydaw yn adlewyrchu defnydd tafodieithol o'r iaith, a felly mae'n ffynhonnell bwysig I ni allu olrhain datblygiad yr iaith. Mi na I sôn ychydig am un o'r llawysgrifau hynny I ddechrau mewn cyd-destun ehangach o dafodieithoedd Llydaweg. Ac wedyn mi na I sôn am ychydig mi na I roi ychydig o sylwadau cyffredinol am iaith y llawysgrif honno gan amlinellu cyfeiriadau, gan amlinellu'r posibiliadau y gallwn ni defnyddio yn y dyfodol I wneud mwy o waith ar hanes y iaith. Felly I ddechrau, mae nifer, fel dwedes I, mae nifer o llawysgrifau drama yn y casgliad, sef Ropazemont Collection of Breton Manuscripts. Wy'n mynd I sôn heddiw am llawysgrif 8
la résurrection de Jésus Christ, a mae Ronan yn wedi darparu drosgrifiad o rannau o'r llawysgrif i mi hefyd, a diolch iddo am darparu hynny. Mae'r llawysgrif yn dilyn traddodiad jyst un testyn penodol, daweg canol, sef le grand mystère de Jésus sy'n cynnwys disgrifiad o atgyfodiad Iesu Grist. Yng nghatalog llawysgrif Genedlaethol Cymru, mae'n cael ei ddisgrifio fel mystery play written in the Tregair dialect, MS of 1728. Ond gallwn ni fod yn fanylach na hynny mewn colofon i'r llawysgrif ar y dudalen ola, rhoddir manylion llawnach. A mae'r Oposemon ei hun wedi astudio y llawysgrif i ryw raddau gan wneud sylwadau ar y colofon sy'n darllen wedi rhoi ar Ffrangeg yno livre ci a été écrit par Yves Pastol demeurant au village en la trêve de Tréglamus, paroisse de Pédernec, l'évêché de Treguer, ce jour 20e juin 1728, Yves Pastol. Felly ysgrifennwyd y llawysgrif gan Yves Pastol, a mae'n rhoi y lle Treglamus sydd yn ardal Treger o'r flwyddyn 1728. Ac jyst i mynd ymlaen, a dyna Treglamus, a dyna, na i sôn ychydig am dafodiaethoedd y llaweg ymhen ychydig, ond fel welwch chi yno, lle mae'r lleoliad Treglamus. Mae llawysgrifau drama o'r 19fed ganrif yn tueddu i drafod pynciau crefyddol a mae'r atgyfodiad yn bwnc cyffredin, a mae yna lawysgrifau eraill o'r un testyn, a mi'n ei gyfeirio yn arbennig at un ohonyn nhw, sef mae Ronan hefyd wedi bod yn gweithio arni, sef llawysgrif Ren Bibliothèque de Champs-Libres, llawysgrif 111 sy'n dyddio o'r un cyfnod o 1719. Gallwn ni hefyd defnyddio'r atlasau tafodieithoedd Llydaweg mewn ffordd i gysylltu iaith y cyfnod hwnnw a'r tafodieithoedd modern, ac hefyd wrth gwrs mi wnawn ni gymharu'r iaith a'r cyfnod blaenorol, sef Llydaweg canol. Ond mae gwaith ar Llydaweg canol yn fwy drwydl. Mae Oposemon ei hun, nath Oposemon ei hun waith pwysig ar iaith y cyfnod canoloesol. Ond i gymharu ar tafodieithoedd modern, gallwn ni defnyddio'r Atlas Linguistique de la Basse-Bretagne a'r Atlas newydd, Nouvel Atlas Linguistique de Basse-Bretagne, a hefyd a hynny ar brint ac ar-lein mewn golygiad gan Nelly a Jean-Baptiste. Felly, mi wna i roi golwg bras ar newyddion ieithyddol y testyn o safbwynt tafodiaeth a hanes, a fel y gwelwn ni, mae rhai ohonyn nhw yn gydwadol, yn cysylltu'r testyn a'r cyfnod canoloesol, a rhai yn adlewyrchu datblygiadau diweddarach.
Felly dyna map o Lydaw yn dangos y dosbarthiad traddodiadol o'r tafodieithoedd gyda Leoneg a Tregerieg yn y gogledd, Cynyweg a Gwynedeg yn y de. Ac wrth gwrs mae'n testyn ni yn hannu o ganol yr ardal Tregerieg. Felly, nawn ni ddechrau gyda ffynoleg. Mae testyn yn dangos colled gyson o'r sain Z ar ddiwedd geiriau. Dyna enghraifft enwch be nefe fflam. Felly be nefe, hynny yw bes nefes, Cymraeg bedd newydd, felly mewn bedd newydd sbon. A weithiau, yn aml iawn i ddweud y gwir, mae'r odl yn cadarnhau hynny. Felly mae'n enghraifft arall yno lle mae en gwirionau yn odlu a se, hyn lle mae gwirionau wedi colli z gwirionedd i'r ffurf lawn, a dyw se ddim wedi colli z, se yn unig yw'r ffurf lawn. Mae ni yn digwydd heddiw yn y tafodieithoedd yn gyson dros y tafodieithoedd. Mae'r manylion yn amrywio air i air, ond mae hynny yn cysylltu'r testyn gyda'r tafodieithoedd modern. Os edrychwn ni ar geiriau, ar eiriau unigol, welwn ni gysylltiadau gyda'r tafodieithoedd modern ac ar iaith ganoloesol ill dwy. Dyna chydig o enghreifftiau o eiriau unigol. I ddechrau hidiw yn lle isiw, idiw yn lle isiw am heddiw. Yn y tafodieithoedd heddiw, mae'r ffurf iriw gyda gh yn digwydd dros tafodieithoedd yn y gogledd sydd hwyrach yn datblygiad o hynny. Felly mae hynny'n ffurf fodern fel petai. Cawn der Gwener ar gyfer dis Gwener gyda Mae yna ddwy ffurf ar gael, sef der Gwener a de Gwener. Yn y tafodieithoedd heddiw, ceir yn y gogledd ac mewn Leoneg a Tregerieg a Gorllewin Cyneweg. Felly mae hynny'n gysylltiad yn testyn ni ar tafodieithoedd hynny heddi fel falle y disgwylid. Enghraifft arall yw y gair ar gyfer byth. A mae hynny'n amrywio yn testyn ni rhwng bicen a berficen. Bicen tair gwaith a berficen naw gwaith. A mae hynny'n ddiddorol am ddau reswm. Yn lle cyntaf, jyst y ffaith bod yna amrywiaeth o fewn y testyn a mae'r ffurf hynach, y ffurf Llydaweg canol berficen yn digwydd yn fwy aml na'r ffurf fwyaf modern. Ac hefyd, mae yna amrywiaeth ddiddorol rhwng yn ôl sefyllfa yn y llinell. Mae bicen yn tueddu i odli
Birficen yn tuedd i ddigwydd o fewn y llinell. Felly, efallai bod yna resymau ymedryddol am hynny. Ac yn ôl ar gyfer y ffenoleg, y ffurf laret am siarad, mae hynny'n dod o lafaret, felly maen nhw wedi cywasgu, wedi colli sillaf. Mae hynny'n cysylltu'r testun a'r tafodieithoedd modern lle ceir laret mewn llawer o'r tafodieithoedd heblaw am Leoneg. Awn ymlaen nawr i edrych ar fwrffoleg ferfol, ffurfiau'r berfenwau sy'n ddiddorol. Mae rhywbeth sydd wedi digwydd yn y Llydaweg yw newid ffurf berfenw bod. Felly ceir ffurf sy'n debyg iawn i'r Gymraeg, sef boot mewn Llydaweg canol, ond mae'r ffurf wedi cael ei adffurfio mewn llawer o tafodieithoedd ac yn y iaith safonol hefyd, fel beza. Ac yn yn testynnu cawn y ddwy ffurf, mae boot heddiw yn digwydd yn y gogledd a beza yn y de yn y tafodieithoedd, ac yn testynnu mae boot yn digwydd 16 gwaith a beza yn digwydd 24 gwaith. Mae ffurfiau berfenwau eraill yn ddiddorol, lle cawn ni tyfyniad et yn lle wt mewn yn y ddwy ferf caru a cael, felly caret am caru a caffet am cael, yn amrywio ar ffurfiau Llydaweg canol, carwt a cafwt. Ac un peth i ddoi gyda'r fwrffoleg yw ffurfiau'r amodol gorffennol. Dyna rhywbeth modern iawn. Mae'r Llydaweg yn newid, yn datblygu ffurf newydd i'r amodol gorffennol gyda'r tyfyniad je yn lle Llydaweg canol se. Felly messonge, Birficen a vige, den salwet. Felly vige yw'r ffurf ddiddorol gyda eg yn adlewyrchu yn je. A felly mae hynny'n rhywbeth modern iawn sy'n digwydd yn y 19fed ganrif, sy'n datblygu yn y 19fed ganrif. Awn ymlaen felly i ystyried cystrawen ac ychydig o sylwadau am ddiddordeb cystrawennol y testun sy'n adlewyrchu llun ehangach am hanes yr iaith, pethau sydd wedi newid dros gyfnod hir. Felly un peth sy'n ddiddorol iawn yn hanes y Llydaweg yw ffordd y mae cystrawennau amhersonol wedi troi yn gystrawennau personol. A mae hynny'n digwydd gyda'r ferf dych. Mae hynny'n yn gweithio yn amhersonol mewn Llydaweg canol. I weld hynny, dyna enghraifft nem dych. Mae hynny'n cyfateb i'r Cymraeg canol nim dawr. Dyw hynny ddim yn bwysig i mi mewn Llydaweg canol. Mewn Llydaweg canol, yr ystyr yw ni ddeheuaf, nid wyf yn eisiau, nid wyf eisiau. Ond y peth sy'n bwysig yw'r ffaith bod y person sy'n profi'r deheu yn cael
cael ei mynegu fel gwrthrych, ne'm. A cawn un enghraifft o hynny yn ein testyn ni, nemdyr gedaretti, nid wyf eisiau stopio, ond cawn hefyd opsiwn hollol newydd sy'n disodli'r hen opsiwn. A hynny yw creu berf hollol newydd sy'n mynegu'r person sy'n profi'r deheu fel y goddrych. Felly sant, per a tyfeses o beth gwir punigen. Roedd Sant Pedr eisiau gwneud gwir bennyd. Wedyn, rhywbeth arall sy'n adlewyrchu hanes yr iaith o'r cyfnod canoloesol yw diffyg cytundeb rhwng rhagenwau atblygol. Felly'r hyn sy'n ddiddorol yma yw'r enem tomblets. Drwy'r hyn yn twyllur yn enfawr, mae'r ferf yn atblygol, hynny yw, mae'n dweud twyllur ei hun. Mewn Llydaweg canol, bydde'r elfen atblygol yn cytuno gyda ni, a byddwch chi'n cael onum tomblets. Mewn Llydaweg cyfoes, does dim cytundeb, a mae'n testyn ni yn adlewyrchu hynny. Mae wedi symud i'r system modern. Ac yn ola, ychydig o sylwadau am y rhagenwau. Mae hynny'n hefyd yn newid bwysig nath ddigwydd yn y 19fed ganrif. Hynny yw newid o system lle mae rhagenwau yn digwydd o flaen y ferf me'w talchw, ni daliaf i chi, neu ni eich daliaf yn llythrenol. A mae tafodieithoedd y Llydaweg yn datblygu rhagenwau newydd yn ystod y 19fed ganrif wedi ei seilio ar yr arddodiad, a felly me'w talchw, mae me'w talchw yn newid i fod i meddalchw a hanoch. Mae ahanoch yn mynegu'r rhagenw. Beth sy'n digwydd yn testyn ni? Wel, yr unig peth ni'n cael yw'r hen system, ond mae'r llawysgrif arall yr un yn rhan yn cynnig enghreifftiau o'r system newydd. Felly, dyna'r enghraifft. Felly, i gloi, dim ond crafu'r wyneb ar hyn o bryd i ni. Mae angen fwy o ymchwil ieithyddol ar yr holl destunau, ar yr holl lawysgrifau yma, ond wy'n gobeithio mod i wedi cynnig blas ar y fath o bethau a gellir ei wneud gyda'r llawysgrifau hynny i helpu ni ddeall rhagor am datblygiad yr iaith Llydaweg, yn enwedig yn y tafodieithoedd yn y cyfnod modern. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i ti, David. Mae'n bleser i groesawu Nelly Blanchard ato ni nawr, un arall o'n cyfeillion ni o Lydaw. Mae Nelly mynd i siarad yn Llydaweg am ddyn hynod o ddiddorol. Mae gyda fe sawl enw. Charles de Gaulle yw un, Charles Arfrochal yw un arall, a Charles
o fro al wyn arall. So ni'n edrych ymlaen at glywed amdano fe. Croeso. Il faut que je le mette. Da zigent a tout e meus rand alar de merci braz da Heather Williams, evidant deva studiman, medi evit tout ar chikour en eus roedin evidant troidigechou, a merci braz ie da Skip Island dut, o deus gred an troidigechou deus a lizer ou be skrivet gant Charles Avrohal, divar a hembraek e sonsnek da zigent a varler e gal a gie. Merci braz der tout ne. A ben kompren gwellor an darem prejou, e leiz ane o muior evit ma jonger, etre ar penoudesket hag ar evredigechou ski an eus breiz hag eus brogembre en non tagvet kanvet, e mo movont da asten ar goz divar ben ar sujet on eus laket varvel deja emis c'hwevra pase de brez, da lar ede divar ben an dizem gleo a zo savet etre lo deus an arkeologourien e brogembre blavechou triverkan antarkan, un dizem gleo en deus tape krog et touez ar folkloriste deus breiz var l'air, blavechou triverkan triugen, otis parti a kren, diouskol speret disanval hag a hen ab an eil deus iben zo ken, pepini o chom da labour den i horn hag an ar mem stud bepret. Pesore, deus un tu ne he skol lemen, chiouaz non eus poltra debet, setu meus laka de... un dressaden, ne he lemen, Barnwell, a Cambrian Archaeological Association, de davez a krinfa imouez hag i arguzennou da zifen ur metod skiantel da analiza ar pelvannou, a pelor da analiza ive a hanaouennou hag a hontadennou pobl, beteg mon en iuel a tout da lakat da darza, tabud ar barzaz breiz, bla triverkan 6 a triugen. A deus un tual, ne he ar skol geltiek trodro da Charles Avrohal, kervarker, breuriez breiz a Cambrian Institute. A goumañ e momovon da glas difrost a pelor irio. Penonz, o furchal donor e barz bue a sonjou Charles Avrohal, gant ed e triverkan 6 a tregon, maro, yaouang a war e triverkan pev ar hugen. Souezus a tra, yontre Charles de Gaulle, eo. Ar général de Gaulle, be président la République de Sbrohal, etre nontekan naou a gantarkan a nontekan naou a triugen. Ken dianavez de Charles Avrohal hag Edward Lowry Barnwell, hag evel ma oa Barnwellie un den deus brossoz interesset gant brogembre, e oa Charles Avrohal ur Parisian interesset gant breiz. Skoe debe don sperejou, palarad on eo me a fanch postigie, ne ket deut, me assemble son eus labour, setu. Skoe ebe don sperejou gant plas braz brogembre e barz a lizerou beskrivet gantan da gervarker. Pe vefe brogembre, pe a hembraek, pe kembreiz a gazo menegedenne. Alian metre breiz a brogembre a zeblant bea kalon na kern sonjou Charles Avrohal. A bouez braz nehe e kompren an archivou hag a lizerou hag avar en National Library of Wales, e vi kompren gwellor izoar ed a jonjal. Piou a nehe Charles Avrohal, perag a penonz e arpad izonjou var ur sort filosofi keltiek, perag a penonz en eus maget dar emprejou gant tud eus ar broioù kelti egal a dreistol gant kembreiz. Ur Parisian internet gant ar studi var ar geltet da zigent a tout. Dar mare mema en iuela an dizem gleo etre an arkeologourien eus Kembre, disparti e kren en daoustrolat gant sonjou ken disanvel men eus ro a di davanj ar unan deus an daouzen en doa savet Cambrian Archaeological Association, John Williams, a Bithel, e vin mont da sevel un associational, Cambrian Institute, ne oa Charles Avrohal nemet c'hwezek la. Blav ar nugen eo nemeken, pa deu an dizem gleo betek breiz. Bla triverkan eiz hag antarkan, a ne oar tamm ebet peta c'hoarvez. Pev ar blav ar nugen e pa skriv da gervarker vid ar vechkenta. A ne laket ar goz var ar sonjou diza kordma,
en i liser ou kenta. Bevar a ba Paris, d'ar marese, a c'hoant en eus davon kuit gant i familh, da belad, da guitad an air saoutret a l'ar, hag mont kuit deus ar vue deud da vea kerru e Paris d'ar marese, a kaout repu e Breiz. Koulskoude, an pechet, a gouan evel mema a blanmour de c'hlinvet, poliomélit, ne ket gwez da chanj bro, a ne ket deud gwechebet da Vreiz. A tra souezustre, en igam eus ar stred Vaugirard e Paris e krog i galon da vez a tom deus Breiz hag tom deus ar studioù keltiek. Hag e krog da vaga ur zel keltiek pen da ben var mont en dro ar bet. Deus peler teu ar zelma. Straful yedeg gant sentimanchou diez da vieva en ur bet o vont d'ar strad, en ur gevredigez o chanch neus pen da ben, a galak da get doareu beva a doareu speret a gar. Gichou koz, religion katolik a gal. O vont da get da blanmour da beta, hervezan, a blanmour d'an entouarn, da rezetennou, d'an divro a varzu a herioù braz, a giet ar materialisme a kemenso. Evitan e ar speret keltiek, kemen hag ur filosofi, kemen hag ur voger difen, a hennep ar chinchammanchou brazse hag ar sentiment da gol peptra. Dre ar speret keltiek ma e teu a ben da drei anken en ur stourm. Kaout un dra resis da zifen, kaout ur mestr da heulia, igina a kaout oberou fetis da stourm a hennep an enebourien a mont betek ar pal neve. D'isolo ed en eus palistourm o len la petite chouannerie gant Alexis François Rio, hag a oa dimez a die gant ur vaouez deus Brogemre, hag e barz ar barzaz Breiz gant Kervarker. Breiz da zifen pen da ben. Pe evit be a resisor, Breiz peurbadel. Breiz, hag ama implijant gerioù Charles Avrohal, en ni starter kendal rus dans sa constante fermeté. Symbol ar stourm a hennep an eskinou, symbol an urskoz hag an ursmad. Bro l'er ma heller rei yehed an dro da c'horfou a d'ar sperejou. Evitan eo Kervarker kemen hag ar pen sturier, kapiten braz ar vag da zifen Breiz. Eil poent nahe un emzaver a rog an emzaou hag ur program etre keltiek. C'hoant braz en eus Charles Avrohal da rei dam d'ar stourm braz da zifen Breiz hag ar brezonek. Abret tre, bla triver kant daou a triugen, ero da hout da Kervarker, danve i venat e barz ur program resis, estum ur skrid memor, eiz pagenat var nugen, anvet veu pour la Bretagne. An mama, vin un tam ne me ken evel just. Ur sort manifest eo, gant ur penat stur hag oberou resis da d'ober. Imbanat e ar program se, en ur stum beror a kempenet daouvlagoude, e barz Revue de Bretagne et de Vendée, gant an titre Les Celtes du 19e siècle. Hag ar blavarler, triverkant pem a triugen, e sonznek, e barz Cambrian Institute. D'ar marese oa renet gant a Bithel. Nan ket pugur oa mar aujourd'hui, ur fazi meus gret sur oa bon. Divezat ur c'hoaz serbla nont e kantri, e vo imbannet gant fustek, a bertou. Setu vid ober a liam gant an oioù an eus beklevet deja da maig. Gant an titre Les Celtes du 19e siècle, le réveil de la race. Pe var zroatek e o program Charles Avrohal, hag arpet var oberou fetistre. Da zigenta tout, kelen ar brezonek pur a modern, meus ket amzer d'alen tout, med imban orbern leverioù a bep seurt dreistol vid ar skolioù. Ar pez a zo interes an ie pegur da maint on eus koze deus keravel hag ar c'hoant da lak d'ar brezonek bar skolioù. Eil poent tostad ar vretonet ken etrese, dre al labour skiantel a lenegel, meus mod, meus ket amzer d'alen tout. Ken labourat gant broioù kelti egal, hag en o souez Brogembre, vel just, hag sevel koloni breton a de Patagonie da sovetad a Rouen. Var batrom koloni Kembreis e Patagonie en de savet Charles Avrohal,
Isonge varba par da nebeta. Me kulskude ne deio ket da raktres gevel varvel gwechebet. A ben a fin e barz a listen at hir, amma, a zonj ouze, neus ket met undra, a zo be kaset da ben da vare bue Charles Avrohal, me di ezebet deus un tu, a deus un tual hep gout dean, e o deut andrama da lakat da darza ben a fin tabu d'ar barzaz breiz o beren i vestre, a c'hendalch etre keltiek e sandbriek bla triverkant 6 a triugen. Undra nemeken. Undra souezus a zo memestram, izonjou a vo laket da dalvezout gant tudal a divezator. Gant i vignon braz Henri Guédo, pe Henri Guédoz, e vo crouet revu celtique, koz a zo bet da maik deus andrama, bla triverkant daouzeg a triugen. Me ne gemero ket Charles Avrohal kalz a berzeni. Izonj da lakad ar gelte da gevret, en ur federation a heller gwelet e bars krouidigez ar gorsez breizizel, bla triverkant nantek a pev ar hugen. Goude ar veaj da vrogembre gant Anatole Arbra, Charles Argofik, tal dir jafrenou hag a zo bet meneged da maik ien. A kalz divezator en nugen vet kantvet pe renta kantvet var nugen, e teuio var vel a helen deus ar brezon hag er skol, leverioù imban a despresker evitze, a c'hoaz, an deirio, ur program da drei oberenou lenegel brudet e brezonak. Pez a oa deja e barz program Charles Avrohal. An a den neuhe era parti Charles Avrohal deus ar strolat pro-keltiek pe keltoman tro-dro da gervarker a da Cambrian Institute. Bam a devez bepre deus gervarker, difen ara nean deus a lizer kenta bete gant ini diveza, memes dreist tabu d'ar barzaz breiz, e triverkant 6 a triugen. Ne chanj ket dizoare da velet an trao var a zeblan, hag deus kostez gervarker ema kren a krak. Ken feal e oen i genver, on eus sonj a depat pel amzer e oa a blamour di yeret. E oa chomet hep kas lizer e beken da gervarker bla triverkant daouzeg a triugen. Ne oa ket gwez da skriva, moa vat. Padal, on eus dijolo e barz amman en National Library of Wales, lizer ou beskrivet gant Charles Avrohal da gembreiz, goude ar blavese. Kendel ara da skrivaneuz e gant kembreiz, e kembraik, ermez deus i dar emprejou gant kervarker. Broda rouet eskedi o berenou. Brodet en eus Charles Avrohal rouet lies seurt gant kembreiz, hag a zo a bouez vi kompren i chanchaman chousper da hed an amzer. Setu ur skouer a lian mou, peogwir na lant ket lavar et petra, a meus ket dijolo et petra. Dar seiteg a viskerzu triverkant daou a triugen, e len Charles Avrohal, amman vi kregi, ur pen a divarben la colonisation des Gallois en Patagonie, var Gazette de France. Rei ara lor dizonj kas breton a die da Patagonie, hag bla triverkant pem a triugen, pa oa o klask sevel a c'hendalch etre keltiek, e kinik da Cambrian Institute, don da vreiz, a skrivara, un lizer da rener Thomas James, alias Lilawok, malavaran mad, hag a oa deud da via rener goude maro a bizel. Goulen a raie digantan, titourou divarben ar vroven vel vigelar d'ar marese deus a Holoni ba Patagoni, hag a ben klas goudiror eskrivie da reverend Michael Daniel Jones, hag a oa e pen ar vreurie sa re vardro a Holoni, hag ie da Thomas Cadivor Hood, hag a labour kalz evit a Holoni ie. Espi ema Charles Avrohal da velet hemañ Hood, e c'hendalch etre keltiek e triverkant 6 a triugen. Men ne hello ket deus un tu, ne hello ket ar Parisian kouitat Paris, ne ran gwechebet, a maroe Cadivor Hood, or hobor pince var hent ar Patagonie. A lizer kaset gantan da Reverend Jones, dar 6 a vizebrel triverkant pem a triugen, hag a zo e Bangor, a zo meneget e barz ur gelaouen kembraek,
Ir Herald, Kimberlake, bon, mal non? Agazo, sais-tu, agalizerman, azobe Lennart gant John Rees. Agad darmarse oa rener ur skol Gembraeg e Rose I. Ball, var anglese, hag a oa ie darmarse o tiski brezonak. A Rees a skriv deeën da houdiror. A kendel c'harraio an daouzen Charles Avrohal a John Rees da eskem lizerou e pat pel amzer. Pegur et esker e barz lizerou al, e skriv c'hoaz an eil de gile goude ar blat riverkant daouzek a triugen. Me chiwas non eus ket kavet c'hoaz sa lizerou se, na e labour a jom d'obor. A drugare da John Rees e kendal da vriat ur rouet hag e krogie da eskem gant ur vaouez, gant Elsbeth Hughes Davis. Hag a deuio da veza un toulad blavechou war l'er, gwek John Rees. Koz a oa bet deja deus outi en lizer da gervarker a bred a walar er blat triverkant c'hwer a triugen. A ben a fin, eo e paris en em gav Elsbeth Hughes er blat triverkant dek a triugen. Beva a ra eno da nebeutta etre Miss Meurs a miseven triverkant dek a triugen, a mon a raio kuit da Vienne a goude da Rome a blamour d'ar brezal, a darz etre brohal a broprus. E kaid mema e paris e ha houmañ meur a vech da velet Charles Avrohal, en Irandi, rue Stred Vaugirard, a kregi a reont da eskem lizer ouie. Skrivet e Kembraeg gant Charles Avrohal, vel just, pegur en eus desk e Kembraeg, hag c'hoant en eus ouspendaze da beurziski Kembraeg. A sina a ra Charles Avrohal, evel se, setu. Kozea la raouti gant un ton flour, evel mo defe dar emprejout tost. Obor a ra mi fanoui outi, lezano hag a zinifi madousik pe un dra bennak vel se non ket sur deus androidigas. Pedi a ra an ei da zon aliesor, da zon aliesor ya barz Irandi, an alies a mahal, dreistol pegur ben a fin ne blij ket dei, beva, gant ar merc'hed er pension l'er melojet. A pegur etik az jonj dei gant ners e kavo duze, an ma implijan gerioù Charles Avrohal, kalon ou keltet hag un tiegez. Nerhed eve pen de bekelou diganti pe pa veklan. Saludi a ra anei gant kalon da skouer, en amzerioù a vrezal evel en amzerioù a beur e nij ma zantimanchou a zoujans a anaoudegez hag a garante varzu mi fanoui. Eurustre eo para Elsbeth mignon dezan pe outa. A gwell da ra anei gant selou kevrinus setu pez alar, kalon glan mi fanoui a ros klerigen var an ent. Met ar pez a lagane e da skriva an eil de gile eo diski galek a brezonak evit Elsbeth. Trei Walter Scott e galek, ober poeladen ou galek, len a voezu e galek e brezonak hag e Kembraeg, eskem leverioù a galagal. A drugare da lizer ou se et eskerie e kendal Charles Avrohal da labourat goude triverkant daouzek a triugen par o fin d'an eskem lizerou et trezan a kervarker. Sevel a ra renta konchou evit le journal des savants, rei a ra kentelioù bepret, eskem a ra c'hoaz gant John Rees a gal. Neket iglinvat naze alak anean diez gant kervarker. Interesant e ar pez a lar an eil de gile hag ar pez na laront ket. Etre triverkant dek a triugen na triverkant pevarzeg a triugen, anno ebet eus kervarker. Eus ar barzaz breiz, deus an tabut, deus an dizem gleo etre an diou skol, nag deus breiz o ken. Hag e barzunant deus ilizerou, zo anno deus un dra na gaver tamm ebet etre Charles Avrohal a kervarker. Afer deskaduras ar merc'hed hag ar maouezet. Un dra a bouez eo an temze evit Elsbeth, hag evit i merc'hed war l'er, govo suffraget. Me evit Elsbeth deja. A se blantout ar a Charles bez a gounez a deus izu, sur war
Draison jouivam, Joséphine Maillot, dimezet de Gaulle, nehe, hag a skriveie le veriou a fei, ad gazeskadurez evit ar meret. Trugareka da raels ben nehe dave a roet deien ur skoueren deus ifaner pe baner kumri, l'air ma skriv divar ben guir ar meret davoti. Ur skoueral. Levezon ar studioù skiantel var Charles Avrohal memestra. Ur poen a bouez a devarvel pa labourer var lizerou ebreiz hag ebro gemre, rol Henri Guédoz, etre an diouskol, emeus meneget. Desket en eus kembraik, a beaji a ra ie Guédoz d'Avro gemre blat riverkan eiz a triugen. Un dolen daoudu dispartiet kren an eil deus egile a zeblant BAB d'ar studioù keltiek blavechou triverkan anterkan, triverkan dek a triugen, gant daourouet dat disavel a kloz an eil deus egile, a koulskoude, palen piz a lizer ouse e ranker mont goustadikor un tamm ma soutilor ganti. E mont men ur mare, meo an danve kelener Guédoz, e gor, blavechou just a rok, ma teuio daveza kelener var ar geografiez hag an etnologiez e skol ar skianchou politik, a var l'air kelener var ar filologiez e skol EPHE a dalak triverkan c'hwezak a triugen. L'air me an nini kenta, orei kentelioù var ar yezou hag a lenegechou keltiek en un doare officiel. E mommie en ur mare mema e gor ar gelaouen revu celtic, koz a zo bet deus outi da maik, a wenet gant piou, a wenet gant Charles Avrohal. D'ar marese en eus Guédoz, i ent dezan i unan, ober a ra fe deus an diouskol, tenar a gounit e barz an diouskol deus ar pez a gav a dalvoudeg skiant al lenne, hep klask rei mel d'un an pedibe ne kanvar ideologiez. A naoud a ra deus un tu fanchanuel, skrivet de deus an daouzen Guédoz fanchanuel tos da c'hwer kan lizer, hag a naoud a ra madie Charles Avrohal. Mon a ra aliez davel danean estret vo Girard, ba Paris dreistol evit prepari ur skrid goulen evit m'ave fe kelenet yezou brohal es skol, deja d'ar marese, assemblez gant charanse. Medie evit len dezan a lizerou be kaset da Guédoz gant John Rhys. Ne gweste Guédoz var ar memes tro d'ober anno gant madelas de skrid Charles Avrohal, les Celtes du 19e siècle, medie da gaout ur zel flem var labourioù ar skol pro-keltiek. Quant aux prétendus documents sur la transmigration des âmes et des autres choses druidiques, ce sont les élucubrations modernes de quelques rêveurs gallois qu'excitait comme une atmosphère pleine de hashish un milieu de religion mystique et fiévreuse. Il est vraiment malheureux pour la littérature galloise d'avoir servi de théâtre et pour ainsi dire de lieu d'exhibition à d'aussi vaines théories. De cette manière, l'attention s'est détournée de ce qui est vraiment remarquable et original dans l'histoire de la littérature galloise. Guédoz a zo neuze an ini nemetta o veza e darempret gant tud deus an daourouedat. Ober a ra a naodeg a sie gant John Rhys, a drugaret a Charles Avrohal, hag a himbano e barz penadou e barz la revue celtique. A memes gout e Maro Ruiz escrivo ur penat Melodius e barz la revue internationale de l'enseignement. Tostre deus John Rhys, un denal c'hoaz hag a zo meneget hag anavezat gant Guédoz a Charles Avrohal var a memes tro a révérend John Peter. Hag a zo amañ. Disciple Edward Llwyd, kopist dornskridou kembraek koz, barek var ar filologie ez kembraek, tos deus Thomas Stephens, Daniel Sylvan Evans, John Rhys, an tri o vez a skrivet, meur a lizar da gervarker ie, ne deus an daourouet dat c'hoaz. A John Peter a raparti deus a regenta o vez a prenet la revue celtique ie gant Guédoz, da chikouranean a rok ma vije imbanet, a skrivet en eus penadou enni.
John Peter a zo e darempred gant Charles Avrohal ne he deus un tu, me gedoz, a gazdean ie skridou, gwerzioù breizizel, kontadennou, santestrifina beskrivet gant fanchanuel, a gober a raio meur a rentakon e barz bonheur Cymru. Lizer bekaset gant Charles Avrohal da John Peter a zo interessantre, vit komprend penons en emzil tammatam, sonjou ur skol e barzi ben, o vant betek chanch liou an dolen deus ar blavechou a rog. Setu e barz ur pen nad bedim bandet gant John Peter e barz berniat ar blat triver kandaou a triugen. L'air malak ar skrivaniar var ar memzreng a hembreat Iolo Morganok, ar skosat James Macpherson hag ar breton Paul-Yves Perron, e lag var vel e breiz ur seurt emgan etre ar egoz hag ar eiaouang, querelle des anciens et des modernes, mod keltiek. Lak adara en arvar ur méthode impliget gant kervarker var ar skridou kembra e koz, hag era un dispartis plan etre daustrolat. Are a gred, les anciens, ne he are gredus, trodro da gervarker, Henri Martin a Charles Avrohal, hag are na gredonket, are disgredus, trodro da gedoz, d'Arbois de Jubinville, le floc. Hag a zo paouez be un bannet étude sur la mythologie celtique. L'air malak en arvar ar zel ol keltiek, pe var ar pelvanou pe var a lenegez. Hag Charles Avrohal a respondean en lizer hag a zo be kavet e Bangor, ne he. Divar ben a fer ar gredenman, peta e ar greden geltiek ne he. En m'en emet e liou du. Mais permettez-moi de vous dire tout bas que je ne sais pas pour quelle raison vous avez dit que je fais partie des crédules, parce que je n'ai pas écrit une ligne à ce sujet. Pour ce qui est de monsieur Henri Martin, il est trop vrai qu'il a souvent été trop crédule au sujet de ceci, cela. En ce qui concerne le vicomte de la Villemarqué, il n'a jamais montré une telle crédulité, tout en admettant pourtant qu'on puisse critiquer son livre à la Villemarqué. Sur d'autres aspects, on ne peut pas lui reprocher une tendance générale à la crédulité. C'est tuement et mom gantem a chedennou. Vite closa neuze peut gurer, vel en est au point. Ja, triverkan eiz a triugen, triverkan pevarzek a triugen, et mon meneur mare a chinchaman choubraz et qu'un faire en épistémologie. Evidar point eo diez mon pellor var ar pera hag ar penons, stout ar chinchaman chouze dreistol pegur nouzerket peta et danve a lizerou et tre Charles Avrohal a John Rees. Ninke bekavet c'hoaz a daostagezeus deus oute zenekesuri. Diez e ive be a sur eo a blanmour da chinchamanchou sonjou ze ne skriv keke en Charles Avrohal da gervarker. Pegur eo amzer a vrezel, amzer a revolution, amzer a rieret o vondage, amzer kan evit gervarker hag en eus kollet ivrek, setu ur bern trao komplikat a walar. Met etre ar blavechouze damzonj emom en ur pranta damzer l'air ma change place pepini et touez ar penou desket var ar studiou keltiek. Pela dara le men deus fanchanuel. Le men hag a neus taget grons kervarker a haendro en da rempret gantan a memes e krogendro da gen labourat gantan e barz la Société archéologique du Finistère. Charles Avrohal ne skriv keken da gervarker. Hag Henri Guédoz an inie eo a ro kelou de zoutan da gervarker. Neuze var an dachen luziet se, savet divar daremprejou kompliket a war a chinchamanchou épistémologique braz e krogo un dek vlavez goude ar studiou keltiek da gaoud ur fram hag ur stum divar normou skolveriek.